Kwrak salo Umakanta mini stadium DFA naikoljak third division league A group ni kainwi football match songchajakha Puila ni match thwngkha Panthei Sporting Society te Ananda Bhavan 3-1 goal lo Ananda Bhavan mechenwi rikha Panthei Sporting Society bodole angui goal khalaka papura zomatia Nelson Tripura Johnson Deborma te vaisa bokako hinka Ananda Bhavan ni angui goal khalaka nokha Deborma asalo wati phaiwi tuijo mogui tongmani bagui thangnani bagui belaikna kosto angui tongkha aboni bagui no 9 minute thongmang mathak jagai toni jaka aboni yagulo referee no request khlaimani yagulo hai no hai thongmang no jengsawi rijaphyuka asalo second match thwngkha UVST te oiktan yuva songsta UVST no 3-2 goal riwi match and rika oiktan yuva songsta ne angui hat-trick goal khalaika Subhas Somatia bureau report Kwrak